Snimak trogodišnje devojčice koja je na dušeku na naduvavanje u obliku jednoroga krstarila pučinom. Poput munje je obišao ne samo Grčku, nego i celu planetu. Drama blizu grada Patra okončana je happy endom kada su mornari sa trajekta pokupili devojčicu i vratili je roditeljima. A glavno pitanje na društvenim mrežama bilo je gdje su joj bili mama i tata. Kako danas prenose grčki mediji, otac se u moru igrao sa devojčicom koja je bila na dušeku. U jednom trenutku, kako je ispričao očevidac, vetar je promenio pravac i devojčicu koja se iskobeljala iz očevih ruku krenuo da nosi kapučini. Osim oca, još nekoliko ljudi sa plaže je krenulo da pliva ka devojčici, strahujući da će se prevrnuti i potonuti. Međutim, vetar je bio toliko jak da niko nije uspeo da dođe do nje. Odmah zatim roditelji su obavestili o ovome spasioce i druge nadležne koji su poslali 2 ferija u spasilačku misiju. Kako se moglo videti na snimku, sve se srećno završilo. Kako prenose grčki mediji, otac je odmah devojčicu odveo kod psihologa, koji ga je posavjetovao da curicu vrati na more. Nedugo zatim ona je na plaži ponovo se igrala sa drugarima, verovatno nesvesno svega što joj se dogodilo.